Abusia sabre dia ya bosumi atwa mu na eye Uber drivers for na nipa bonfo ediom nya bosumi atwa mu dia eye yanko ni Uber drivers dia ediom nkwa efio mu nsam ediom dem na abosumi we ni bosumi atwa mu aye wo mu dia eko eye TikTok stars so yesenya ne nkrasa eye popular TikTok star ye friend Ogidi Black a wona de TikTok yi so obia na brand no no de atemdidie nkoa na wodi bra yi bejira wona so wodi atem a chese na no oya papa na odi watem no nso a chese odi ma bi ka wona wabusuafo sebe wo maame a ochi mo ba asase so ni pieto kra Ogidi Black yi edi watem a ma bi ka wabusuafo nyina enso no nyina na akasa no ano ayede anase na no ye kase bema na no oya pa anase ne blind na ono so ede fire odidi atem na wontimi se Ghana mpanifo bi ensa hyase anase ahoodin bi na wanya odidi saa ene saa nkosesem no ye ntimi hu na when na yare kakra ebebo Ogidi Black ntina nansen de na ye hu no wo TikTok so a enkrofo bi se bisa Ogidi Black saa o yare no emu odin pa oda hospital na nti okoda hospital yesi o kidney failure na chese anu ayedin na atu sikasem a ye hwehwe ne nsuntini onu ankasa de beto ni page se wo yare papa na yare o yare no boafo bi ani baabi sania na ho kye no sania o wa ho yehia mu sanko wu abefa onu Ogidi Black kranka obeda ne nyame ase papa esan se ne bride of fire o dia ya atemdidi a na no o ya otumi ya obi obutitiri ni bia na se odifo bia na se abawe bia ono so bo ne bra na asem kakra beto a Ogidi Black etumi ya ne ntina te se ne yare no eye emwa bia emfi benkum na se ni famma sabre dia Ogidi Black waye nyame dia wato anananom wonse do a na nkasa na enum nsem anase ne ntwa ya odebegu ne page so no so yenkan mu emra sesia eti wa wonim kwase aba bia wonim jimifo bema bia wonim na chase me adwe kita me no enye mo saa mo nkwasa asem na matem didie fo mo de betra social media nso na mo di no she ebi asleep up na mo di na tem obejeja mo ba me Ogidi die all the way menye tim ketwa wa boda menye tim ketwa o eti sa wo so ba be di sexified atem de ne na mawu Mrs. Sexified wa to de S9 plus na me use no on camera nanim so on camera de se manim pimple so krasa on camera nanim S9 plus na ye adwuma no entuma no ma me bepam no kwasi ado de be kwa asole duku no de betim nanim duku no kro obokro mo no film so ko o ma na medu nani achi obodam shawa je no master tea jale tinapa no star kiss no na me de bi ye jollof onye gbemi 500 no ma use kra ma na ka be emza 300 ma use sa 300 o maame o wadwen o maame o wonyansa o maame na ni abie o maame chese wonim life bo wa bodam ne we gi ehye no betima to oba ne we gi ehye no betima to adwen no enwakiye adwen ni wakiye anka besu nyansa no atena se no adwen sam mienu ansa no waye wahu de wo ye wa bodam muna munhu de nipa no ayama mo amede me simi gina ha na meka life wo me record on to minim social media there and forget internet get asem internet me na me to ne say me di na chi till ye kabrofo till I don't know say motiase a me di na chi till nothing can I bet me asesa me say so be disika sanka sika to me e da adam ya unim me kai the time ya sole ya ye tisi say the time entokwa bi so aye na ye ne some encrophobia I don't want to mention names here ye ne encrophobia koko no obi timi fa number efreme I Ogidi sexified na wudi na chobe oso say Ogidi mesend 1000 o say obesend nim no ba bi owo no sika no 1000 e ba hanum sika ma say o say 5000 say bi obesend me na mi ntwa me ho na ye ni sexified meko na me say hey wunim nya me ka chende me ka chere sexified but I don't want to create any confusion what I say I mean person make create confusion is I me ka chere sexified eti ye ni na pachi mpai no simple sao it is a margin so ebia Ogidi say me say me di sexified chi
na chese BBC na sexy vida kra say omuam kra Team Ogidi I'm okay Team Vida I'm okay what about them yes why say it now if you didn't want to create confusion because ensemfona broso Jimmy no abroso so I have to say it but I don't want to mention the name I have to say it because Jimmy na abroso yani ni Panama mo pese mo so ya adwena ahwe se enipa na ye ne nam ne do na ampa na se na mo the fake account ni na machire send a message mo the message fake account any fake numbers here and then na mo na mo the na machire na mo send it please English na mo the send it a message is a here, but men pine the me how do I say? Yam pane that Sanya Becano. Yam pie sexy vida that. What I say? Yam pane though. Ya de ageno. Ya de mano. Ya de nipediano. Mano. And ya de nyansa ni na ya de weke as one on the diano. Into ya calculating in our boom. What about damn? Ya calculating in our boom near day. What's what saying? Aye. Ogidi black is Something in the process. when you name shiny. How we may Wunti. I don't talk about Wunti. I don't talk about. Oh. Yes, Simon. It's too much. And come to Asia, man. What you say? Me mpo about that. I say, a dear my na never be out. Me ra ho. Ese api sa TikTok yi den sembe ba hwe minua no madru bre wo se obi asesan free sa eniema no mo sorry a ensem fata na mu di mo nyonko ho atem obi o meka okura mpo na entokwa enya wodia na waje aginem na wu na wano wo jra na wudi atem Ogidi ma odem referred you why abusuafo mfa ntu no hofo Ogidi awu wawu why Hey, Ogidi Black in abusuafo good morning mobai eduabo enye kidney failure bia na kidney na yi ni huntem say eskafo amon hwe mo man is kaman ehye ne kutupa e man bedi ni pa atam apu so boy menye boy hwi boy be di matem di me maame atam me maame otini ba bi dwe ne ho to me maame ase to mase me da asese oje bretwen me na me ka wo so batampa travel and to express consultancy for ene so masen efa akwantu samu de ombeboa makra